цикл while качан иштейт? Эң важный нерсе түшүнүп алып турасыз. While'дан кейін условиясы нөмір болғанда иштейт да. Эгерде while'дан кейін цикл условиясы нөміріне болса, цикл бирде жыл аткарылбайт. Ал жерде эчтеке аткарылбайт. Ошону гана билип алыш керек. И бул жерде циклдын условиясын өзгөртө турган бир счетчик болуш керек да. То есть биздин учурда наоборот кем битет экен. Анан условиядан кейін двоеточие коюлат экен. Бул жерде 30 да, карасаңыздар, онда 30 турат. 4 пробелдан кейін анан циклдын ичиндеги операторлор да. Эң важный нерселер ушулар. Ушуну эске алып коюш керек. Цикл качан колдонулат? Эгерде бир действияны көп жолу кайталанган келсе, же болбосо анан диапазондо же строканы картечти же болбосо списокты обработка кылып десеңер, ошо циклдер колдонулат да. Так, бүгүнкү темабыз функциялар. Функциялардагы программированияда важный роль ойнойт. Функцияларды жалпы жолунан эки түргө бөлүшөт. То есть жалпы жолунан подпрограмма дешет. Алар ичинен эки бөлүнөт. Процедуралар, анан функциялар деп. Ким Паскаль тилимен таанышмаса, ал жерде яғни көрсөтүлгөн да. Процедура и функция. Процедура деп берилет, function деп берилет, функциялар. Эмне баскарына? Процедуралар действие кылат, бирок результат кайтарбайт да, результат чыгарбайт. Кандай действие жасап берет, бирок результатты кайтарбайт. Функциянын өзү да, процедуранын өзү. А бирок внутри тела процедуры бывают разные команды, да, которые выполняют что-то. Анан функция болсо өзү результат кайтарат. Результат жооп берет да. Мисалы, функциялар көп болгон атабыз. Математические функции есть, да? Синус x, косинус x, мисалы, тригонометрические функции. ABS, мисалы, абсолютное значение дап берген, абсолютное значение болмоо дегенде. Print x, мисалы, буга чейин колдонгондор. Input x, мисалы, input, print. Шунун баары бүт функциялар болуп турат. Определяется карасак, функция программирования представляет собой обособленный участок кода, который можно вызывать, обратившись по имени, которым он был назван. При вызове функции выполняется команда в теле функции. То есть функция вызов кылганда ичиндеги командалар аткарылат экен. Функциямыз кичинекей участок кода в программе, да, который называет свое имя. То есть отвар участок кода, да. Так. Функции также при необходимости могут получать и возвращать данные. Это сырттан дагы данные алышы мүмкүн. И өзү дагы кандай данныйлар кайтарып берет да. Бул циклга эле кирип калат да. Жок, циклдан башкача айырмасын карайбыз да. Бул жерде данныйларды алар клавиатурадан же болбосо файлдан албайт, главный программадан алат да. Биз буга чейин айттык, ушундай функциялар менен көп иштедик. Мисалы алсак print, input, int, преобразование к целому числу, да, float, преобразование к вещественному числу, str, преобразование к строку, type, определение типа переменной. Шунун баары бүт функциялар да. Буларды биз ичинде кандай действие кылып атат, билбейбиз да. Ошон printтерди чыгарып коебуз. Экранга кантип чыгарып атат билбейбиз да. Ошон ичинде кандай код бар билбейбиз. Бизге только интерфейс деп коет. Названиясы, параметрлерди белгилүү да. Это у нас print, input дегендер, это у нас стандартные функции, которые определены в языке, в самом языке. Но программистар өзү дагы пользовательский функциялар түзүп алат да. Турмуштагы кандай задачалар кезигет да. Но задачалар менен де баарын чыгарганга болбойт да. Мисалы алсак,
Троемский мысалы геометриядағы үш чекит менен мысалы эмесин тапкан. Площадь тапканды формуласы по-моему жоқ болуш керек да. То есть функциясы. Ошону эгерде көп болсо программист өзү функция түзүп ала алат. Ошону главное киргизип программанын кодун зор кылбастан бир функция кылат дагы и можно вызывать в разных местах. Мисал алсак, бир үч жолу кандай бир данныйлар киргизип, алардан суммасын алыш керек болсо, силер айткандай мына цикл уюштурса болот да. I bir noldan başlatken, while пока I меньше 3, input, да? А на зачастке киргизетабыз, преобразуем к целому и снова возвращаем k, да? То есть операция присваивания жүрөт, да? Бул жерде операция присвоения, но сначала клавиатурада киргизеткенбиз, аны целый айландыраткенбиз ентиге. И потом буга жазатабыз. Эки операция жүрдү, экранга чыгардык кайра. И бул жерде болсо цикл иштеткен счетчиге кайра барып иштейт. Бирок бул жерде бир нугасы бар да. Биз кандай данны киргизип атабыз, эмне чыгарып атабыз, бизге белгисиз да. Мисалга алсак, могу примерно карап көрөлү. Мисалы, банан менен ананаста эмесин эсептесек, штугун эсептесек канча бар. Ар бирден киргизип, мону принт ар бирине бирден чакырыш керек болот. Көрүңүздөр, 3 жолу жазганбыз, И программада мына 3 жолу жабын алат да. Бирок бул карасаңыздар, дублирование кода болот да. Эң основной жери могул жер эле. Аны киргизип атабыз, буну киргизип атабыз и кайрадан суммировать этип туруп экранга чыгарып атабыз. Буякта деле ошол. Просто эле могул жерде эмне? Могул сөздөр саны башка да. Не болот? Дублирование кода болот. Избыточность, да? Обычно программисттер бүткөрүн оптималдаштырганга аракет кылышат. Азыркы учурда оперативный память толтура эле. Мурун оперативный памятьте үнөмдөшчү, экономик. Бирок оперативный память толтура дегени аны мындай менен коромжо кылып колдонуу да туура эмес да. Это плохое программирование да. В конце концов, безграничный память деген болбойт, бир учурда толуп программаны ашып көрөт и так далее да. Эми ушундай случайларда биз эмне кылат экенбиз? Функция чыгабыз да. Мисалы үчүн могул жерибиз кечке кайталанат да, могул жерибиз, основной жерибиз. Ошону кандай жерге функция киргизип алсак, анан иштете берсек болот да. Функцияны айттык, программанын ичиндеги кичинекей программа да, ат коюлган. Python тилинде def деген ключевой слово менен беребиз, definition деген, определение деген чыгартылган. Жанагыны мына мондай кылып алсак болот. Def кетти, count food. Count это количество да, food это еда да. Ошондо количество еданы эсептеп бергенден түзүп атабыз да. Коюп аркада айтып койсоңор болот. Биздин программабызга ылайыктуу койгон ат да бул. А так он сумманы чыгарып берет. Так, def деп ключевой слово кетти, идет пробел, потом count food. Название функции. Көрүңүздөр, сөзсүз көпкө коюлат, эгерде ичинде эчтеке жазылбаса да. Но обычно бул жерге параметрлер жазылат да. Аны кийинки сабактарда өтөбүз. Андан кийин как структурный оператор катары двоеточие кеткен и после андан кийинки кетчи оператордун баары тела функциянын ичиндегилер баары бүт свойстволор кетет экен. Не дейсиз алат? Аны зачастую киргизет да? Преобразуем к целому, буну зачастую киргизет. Тоже преобразуем к целому. И вывод на экран. Всего дегенди коюп туруп, А плюс Б экөөнүн значениясын суммировать этип чыгарат экенбиз, штук деген чыгарып коебуз. Так. Эми мына полный формасы.
Полный формасында эмне кылат экенбиз? Полный формасында бул определение кылып жазып бүттүк. Пока бул иштебей турат. Ondan баштап иштейт да. Себеби главный программасы ушул жерде. И бир определение бар. Тело функции должен быть определен до вызова деген. Вызов бул жерде жүрөт мына. Аты айтылганда моя бар иштейт да. Значит, функция телосы үстүндө болуш керек да. Биринчи определение болуш керек, андан кийин колдонобуз да. Эгер астында жазып калса, бул if count деген астында болуп калса, мына жакта. Анда сразу ачып берет. Себеби count food дегенде үстүнөн баштап турат да. Турчу, баштан баштап. Count food'га кирет да, бул эмнени билбей калат да, count food деген. Как бы функция да, сколько турбайбы. Но эмеси жок да. Кайсы жерде определение болгон таппай калат да. Не определено деп чыгат да. Ошол үчүн обычно сперва функцияны жазышат, потом его используют да. Так, иштеш кандай иштейт экен? Айттык, могу сөздөн баштап чыгарат, экранга могуну баштайт да. Сколько бананов и ананасов для обезьяны сообщение чыгат экен, текст. Потом count food дегенде сразу үстүнө барат да, могу жерге барып иштей баштайт. Бул үстүнө секирди. И могуну сурайт, клавиатурадан киргизебиз. Муну киргизебиз. Print A плюс B. Экөөнү сумалап бір экранга чыгарат. Экранга чыгарып бүттү, кайра бачат да. Аяктан кайра буга жерге келет да. Кайра могуну чыгарат. Count food деп турат да. Кайра барасың ачып жерге. Бирок новый значение киргизип баштайбыз. Ага кайра новый значение киргизип атат, буга новый значение киргиз. Print ошо эки значение киргизгенде суммировать этип экранга чыгарат. Кайра бул жерге чөт. Могу жерде вызов болбоду, кийинкиси аткарылат да. Главный программа өтүп. Ошондо монобуз главный программа моябыз. Вот это подпрограмма. Общий чертак да. Подпрограмманын ичинен функция биздики. Процедура жок Python'да. Бирок процедура катары иштеп атат да азыркыбыз. Себеби функциябыз результат кайтарган жок да. Результат дегенде давайте мисалы Muğaysıyla. кайсы элифке деген чыгарып атканда аксам жөнүндө карабай эле. Так. Мисалы мен монту функцияны чакырдым, int деген. Int деген функция определено глобальный модуль sys. Sys деген главный моемыз программабыз бар. Биздин главный библиотекабыз. Он по умолчанию включен. Импорттап кошчубуз бирок. Он аны кошпой эле сразу эле включен. Ошонун ичинде определение болгон да, int деген. Эми могу жерде көрдүңүздөр, параметр деп кетип атат да. Ошол функциянын ичине кирип иштейт да могу. Это он как бы окошко, да, которое взаимодействует с внешним миром, то есть с главной программой. Или можно сказать дверь, да, ошоктон данныйлар кирип, кайра ошоктон данныйлар чыгып турат. И мына могу жерде вот вызов кылган үчүн да бизге результат кайтарып берет атат пештеп. Ал эми мону вызов кылганда экранга да могу сөз чыгарат да. Ал өзү функция жыйынтык чыгарып бербейт. Азыр компьютер жанындасыңарбы? Ооба. Могул текстин терип аткартсаңар более понятный болот.
Anda başladık. Def count font degenden başlap. Artık başlayalım. Başladılar mı? O. Hatta sen söylüyorsun mu değil mi? Ya. Kim söylüyor durdu? Nurtay sen de. Ay. Begay sen de var mı? Kompüter. Agay mende жоқ кандай. Да, telefondan işlersen болады. Давайте. Ооба. Bilesizler de ben daha önce gösterip koyayım. Qaysi slaytga kirib Вот. Reply to. Ançlı. Ne agresi? Language Python trading. Ошол жерге кирип, жазсаңар деле болот. И жообун алсаңар болот да. Жана программаны ачып койду. Bunu pratik işleş gerek. Sonra teori ötürüğünde düşünmeye alasar. Şu için hazır. Ne yapalım? Kirgizse lan çoğunu ağında bilmetti. Bakmaktan yazıp kıymet alırsa. Так, ben bunun kodunu sizlerge jibireyinçi hazır. Stop, bir yakta açıp yakta açmayın. Bir жерден ötkende. Python ops. Def1. Açılışından barı getirip tuttum. Şuraya getirelim. Anlar mı? Yazıp.
мен WhatsApp-ка жіберейін текстін, ошоны копировать етіп жасап етеді. Қойға салар болады. Ертелейін да. Import match дегендерді өчіріп салабыз, Комментарий қатырға, анда айтабыз азыр. Азыр процедура мен функцияның различиясын көрсетемін да ошоны. Bunlar bu doğru. Yığılattı. Biraz bitti var öyle mi? Давайте bizim vaktimiz az kaldı. Ben içine programın içinde öğreneyim. Так, пока bu oturma. SRSP. Yok, bunu atlarız керек болды да, просто. Давайте, bunu atlarız. Qanday ishlatganini ko'ramiz da. Ko'rsana, сколько бананов и ананасов. Mol chiqdi hozir, ha? Ana count food deydi. Значит, qayerga bu count food'un темасына барады. O first value degan chiqdi. То есть bizden значение берadi. O тема food ishlayapti. Первый за... Так, первое значение, да, на английском. Так, первое значение, например, 4. Second value. Мол ishlayapti hozir. 5. Второй. Так, всего 9 штук deydi. Model atqarildi. Ай. Сколько жук и червей. Сколько жук червей. O model atqarilib ketdi. Qayerga mozaq model o'tgan? Keyin operatор atqarildi. Сколько жук и червей. Мол атқарып, бізден қайра значение береді. Мол model вызов болғанда үстіне бар да. Қайра first value деп күтеді бізден. Допустим, 6 и 4. На всего 10 штук. Андан кейін сколько рупий молюсек. Мол атқарып бітті. Үшеу, то есть. Қайра дыға түсті мол. Сколько рупий молюсек. Count food деп вызов болғанда үстіне кетті мына. First value деп біздің қайра сұрап тұрады. Допустим, 3, 2, 5. Деме, мол шығарып бітті. Андан кейін астатшы, атқарып бітті да. Модельге түсті. Мол атқарайын десе, үстіне қайра артады. Count food деп. Мол атқара баштайды. Және модельдегі функцияны вызов қылып өтпейсіз ба? First value. Мысалы үшін 9, 0 дейді екенсіз. Көресіздер ме? Модель атқарып бітті. Деме, үшінші жерден мен жөнелі функцияны шақырсам, функцияның аты міне count food деп шақырсам, вызов қылсам, то есть, точнее, көресіздер ме? Мол атқарылады, ішіндегісі. First value 1, second value 2. Азыр бұл print деп тұрып, бұл атқарылады. Вот мына. Print деп тұрып, суммирование болды. Бізге бұл count food өзі результат берген жоқ. Мектеп қолдансып білсек болады, мысалы print деп тұрып. Егер результат берсе, сразу экранға шығарыш керек та, бұл count. Бұған сен немені көрсетейін. Мысалы, ет. Мысалы, допустим, 56 де. Азыр бұл значение береді азыр, int та функция, print та функция. Кім үйіне шығылады?
Üçüncü duralçı ballar. Ол жерде inp'тағы функция, print'тағы функция. Inp деген значение береді бізге. Ел алты дегенде числоға айналдырып береді. Print болса экранға шығарып береді. Значит, но int деген бізге значение береді да, функция значение қайтарып береді. Немесе ешқандай болады екен. Писать 6 деп уже значение береді. Эми бізде бұл программамыз, подпрограммамыз работает как процедура. Результат берген жоқ та. Қантип текшереді екен, емінекіне текшересіз. Мысалы, print деп тұрып, вызов қылып көреді. Ашып көреді да. Вот, мына басақ first value. Içindeki satırlar da, first value satırlar. Gördünüz mü? Noun deydi. Noun nereden çıkıp kaldı? Bize noun diye söz çoktu, gördünüz mü? Biz bu funksiyanın içinde vızıf kılgan için, print'in içinde. Ekranı eşitme çok da çıkaran eşitme. Sebebi bu hafta bir rezultat çıkan yok da. Так, ананар улантабыз. Бұл болса мен көрсетеді. Жаңа айттым, егерде вызов болған жерлер, бұл болса тела функцияда, шunda болып қалса not defined деп жатыр, неопределенный. Айттыға, анчын бірінші определение қылаш керек функцияны. Андан кейін вызов қылыш керек. Az minutda, 5 minutda dayı. Bir primer. Bir minutda osmattır. Daha bir primer. Onu sizler videoda figür degenden ayağına çeyin bilgizip turup çoğun algıla. Hazır bolsa biz bir sıra qaytılap qo'yamiz funksiya jөнүндө. Bu funksiya ekan, ona bu açay. Funksiyalar def degan ключевой слово берет ekan, и после него идет название функции. И обязательно надо круглую скобку положить. После круглой скобки идет двоеточие, андан кейін нелер кетет екен? Тела функция кетет екен. Олар теласы. То есть тело дегенде түсінесіз да, içindегісі да. Деф болса заголовок дейді, бұл жерде заголовок функции. Это как бы голова, да? А здесь тело. Андан кейін қантип вызов қылат екенбіз. Функцияны артынан жазат екенбіз и круглый скобка. Ошондук вызов кылган учурда бул функциянын телосунун ичиндеги операторлор атқарыла баштайт. Канча жолу вызов кылсак, count food ошончо жолу аткарып берет да. Мисалы count food'ду мисалы 10 жолу вызов кылсак болот, ошондо деле барып могучуна могу аткарып берет да. Без использования функции мисалы 10 жолу жазбакпыз, суммирование. Көрдүңүзбү кандай кыскартып берип атат, структурага ыйгылат да бизде.